Joint conference meeting of BJP, IPFT and Tipramotha was held on Wednesday at Takarjala Community Hall ahead of the upcoming Lok Sabha election. On this meeting, a vote committee was formed with a total of 15 persons. This meeting was held for the West Tripura Lok Sabha candidate Biplab Kumar Deb to win the election in a higher vote. The meeting was attended by former EM Chandrade Rupini, MLA Bishwajit Koloy, MDC Ganesh Debarma, Block President Arjun Debarma, BJP Janjati Morcha District Secretary Rajesh Debarma, 12 Takarjala Mandal President Ravindra Debarma, Takarjala IPFT Division President Niranjan Koloy, and other Tipramotha, BJP and IPFT activists. Ini 3 tarik Takarjala Committee Hall join kaisa meeting oro chini IPFT Tipramotha BJP milewino singoro meeting khaleka jebo oro phaimanjak theka chini district committee BJP ni oro muna Rajesh Debarma ero phaimanjak theka chini honorable MLA MDC oro muna Ganesh tai aisok theka chini o mondol nino takbara takobla mondol ni president tai block committee block president tai secretary stroke tai joto sini Tipramotha ni tai IPFT ni division president block chairman bro khaisok pakya oro am tikhene sini oro 15 jon kaisa committee khajak tongo je committee kaitham jeta bodol milui 15 jon kaisa committee khajak tongo mo sini election committee obno tiri sung bas kango bahai ke samung khailai oro karon sung thaimani tongo ba or Takarjala angkha Tiprasa ni oro hosol Tiprasa area ngao jagao sung kuno sondeho kre tini थांनाय विधानसभा ननु खना Tipramotha मानो प्राय 32,000 BJP IPFT मानो प्राय 2200 इनका opposition बोलते CPM मांगा प्राय 1700 that means BJP by Tipramotha alliance था काय और बाकी 1700 से BJP मानो स्लाइस इनका 1700 तीन बार थाने को क्या बुके और opposition कोनो करे जों ताकलाय और highest margin और Takarjala वो जों चिनी east asun west ni jeta Biplab Kumar Deb ji bono जों गोबां खाय जों बुट पास के रहनाय जिनि कायसन नासिक मं जे केंद्र हो थांगै जिनि जे Tiprasarni अबुट मागना थांगे होय जे एकॉर्ड खायमानि जे दिल्ली बाय जे दिल्ली सरकार बाय चिनि बोबाकरा जे एकॉर्ड खायमानि अबनो ताके ताकि इम्प्लिमेंटेशन खायनानि बगैनो जिनि अ तिनिन चात्यक मं एवं इस आसनो बहायनो हाय जिनि कुमारी जिनि महारानी प्रीति सिंह देबबर्मानो जों गोबां बुट बाय पास खायनानि बगैनो जों जतन चात्यक लायजा कारण तिपरा जो दुइटा सीट दङ अ दुइटा सीट न ताकले ऐतिहासिक जीत जों रिहरनाय 4 तारिख जुन जों जतनो थांचाखाय गुलि थंगायनाय जों ताबनो स्रायसाय साइ रहरजा आर तिपरा जो कुनो अपोजिशन गरै ताबो नै बल गरै हिंकन चुगो कारण तां हिमलबान कुनो नगन्य गोबां बर कमा कक्साव हायपेनो ताकले जतो Tiprasar BJP ni पदम बारन जों गुलि रबनायनि जों जिनबुबाग्रा जों कग्रिका जों पुरानो कमिटमेन्ट दिखा हामबाय तिनि मंखा सिनि 12 Takarjala मंडल इंग 12 विधानसभानि तिनि Takarjala कम्युनिटी हल न ताबो जों 3 दलिय একটা মিটিং বা পান্না খাইনাय ताबो जों सांगथिनि बैठक खायनाय अंखलायका बसगांनि लोकसभा निर्वाचन तुइने जों बिलाइखौ 3 बायगा 2 बार आसुक लायका बिलाइखौ जों खाटुं जागा तो तंथक जा जों खुसिबो दङ दा नेगा जों साख्लायनो जिबसो बाकी दाख्लायो आरो बैसो मासना बासनाय गोजाम मुख्यमंत्रिया तो ताबुनि कैंडिडेट बरमगुना बिप्लब देब हायनो 100% भोट पास हायपानो जोंहा जागा Tipramotha BJP IPFT नि वान सुमुंके बसगांनि Takarjala ओ Takarjala विधानसभा 60 बिसिङाव 60 नि बिसिङाव एक नम्बर जों गोबां मार्जिन तो गोबां बुट रुइनाय पास खालाय जों खुना बागैनो जों तिनरा चेतक लायजा जों जागा समाय टांलायजा आबुन बागैनो जों जतरो थानसाबाबे जों तिनिबो सामुं खायलायनाय जों आन्दोलन खायलायनाय तिनि दाबिनो तिनि सबका साथ सबका विकास जों नरेन्द्र मोदी नाहारमो तिनि बुबुग्रानि नाहारमो आमनो तिनि जों बसं हिमलायनाय जतन थानसाबाबे आचन हामबाय Reported by Ashok from Takarjala, Chini Khorang.